Yebo, ngeneza wethu impela sibona laphana ke intokazi ke ezakhele ke igama phana ke endimeni ke yomculo ke wamapiano neyiphinde yasebenzisana ke naye kumthandeni ke SK njengoba ke ingoma yabo ke yadla ke abantu ke hloko sethi ke iDubai. Kanti ke ngeneza wethu impela yena kuma useveze ke impela ke sikhwela ke sinzima kabi ngaye kumthandeni ke SK neshe ke abantu kuphana ke bechazekile ezinkundleni ke zokuxhumana. Bafethu ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ngicela manje nginibingelele kuyona ke Mbuso City MTV City nje mase aqala ngene channel ihakwenza ukulungile uciphize subscribe nayo notification bell kozithola zonke izindaba ke eshisayo nazo ke zitrendayo. Hayi ke wenganeza wethu impela sibona lapha kumculo ke wamapiano ke uma nawe intokazi ke esebenzisana ke naye umthandeni ke SK engomeni ke ethi ke eDubai. Kanti ke wenganeza wothi impela ke ingoma yabo ke yadla ke abantu njengoba ke yagijima ke impela ke yaphula kama record phana ke endimeni ke yomculo kaMaskandi. Kanti ke wenganeza wothi impela ke wase sokuqhamuka ke impela ke bona ke labaculi ke engazothi khona ke into ke ebahlanganisayo ecaleni ke engaphandle kwawo umusic yeba futhi impela kasazi ke futhi ke asazi lokho angempela ke mangaba ke kuzwa kulolo daba. Kanti ke wenganeza wothi impela abantu ke bashe xozela phana ke izinkundleni ke zokuxhumana emva kwe umthandeni ke SK veza ukuthi ke uzoba nesimemezelo ke azosethula ke usukunikela namhlanje njengoba sibonela phana ke uma ke eqhamuka phana ke thi impela ke mangaba ukuthi ke awuzumemezelo bakhona ke umuntu ke oshada naye ngikhona cha impela ke konke kuyobe kulungile. Ake wenganeza ukuthi impela abantu ke bahlabe umxhwelo ke mangaba ke uma eveza ke sikhiwele ke anasi ke ngaye umthandeni ke SK bathi cha impela ke wena mama khululeka thina ke saziwena lana ke kuma wulizi saziwena lana kuma Red Nations futhi ke angeke phela ke azayenze le nto leyo umthandeni ke SK ukuthi ke angamamezela ke indaba yomshado futhi ke eveze ke omunye umuntu ke wesimame. Hayi ke wenganeza ukuthi impela ke basho njalo abantu phana izinkundleni ke zokuxhumana ke bencoma ke yena ke uma bethi cha impela hayi angeke kwazeke ukuthi iqhawe ke lingathatha ke omunye umuntu mangabe ememezela umshado. Hayi vele thina saziwena uyiwena ke ozobe ke ekhuluma ke ngawe. Hayi ke wenganeza ukuthi impela ke sinjalo indaba bese niphathele zona la kuyona ke Mbuso City MTV sithi nje bafowethu ake nisivumele hlabe phasi ngedolo sithi qushe idibana ke ne video elandelayo.